Lukasu je završila sezona lige koja nikad nije ni počela. Pazi ovo. Gledamo djeca sa 9 godina u Hrvatskoj, Bosni, Srbiji. Po raznim državama igraju turnire. I klubovi idu na razne turnire kod drugih klubova, svašta se organizira, putuju. Znači ovdje toga nema. Kao najavljena je bude nekakva liga, kao liga bez bodova. Pa čemu ti onda, kakva je to liga bez bodova? To su ti znači utakmice nekakve između klubova. Oni dođu kod nekog kluba, to odigraju, ima ih tam koliko ih ima. Većinom ih je doma oko 30, u gostima je oko 20-ak, pa daj djeci u Irskoj da se bore za nekaj, da već sad osjete čar nogometa, daj im trofeje, daj im medalje, daj da se bore za nekaj, daj im bodove. Ovo nije video u kojem jedan tata priča o svojem sinu koji je najbolji na svijetu, ne. Moj mali je lud za nogometom, dobar je nogometaš i to je to kaj mogu reći. Pa kad nisu djeca u Irskoj zaslužila da budu isto tretirana kao u Hrvatskoj, ajde. Kad oni nisu zaslužili da igraju ligu, da skupljaju bodove, da se bore za nekakve trofeje, da igraju nekakve turnire. Treneri ovdje su volonteri. 6 kao trenera u Lukasovom godištu i svaki je roditelj jednog djeteta, dijete mu igra znači za U9. To su sve volonteri i to nema veze s nekakvim ozbiljnim nogometom. Sve kaj zna naučili je sam. Ja ne kužim da ostave nekog nogometa djeci koja vole nogomet, da im ne možeš pokazati, da ne možeš složiti stručne ljude koji to se vode, to mi nikak nije u glavu. Znači, zato je Irska di je u nogometu, kad se tako ponašaju od mlađih uzrasta već. To mi je baš sam razočaran, evo, baš sam jako razočaran. Lukas je igral 3,5 godine za U10. Stvorili se tam ekipicu, znači dječki koji se već znaju 3,5 godina igraju zajedno. Da bi prije par mjeseci ga izbacili iz U10 i ubacili u mlađu kategoriju U9. Razlog, on je premlad da igra za U10, a 3,5 godine igra za U10. Pa dobro, ajde, svašta tu ima igrica unutra, ali dobro, nećemo u detalje. Volonteri su imaš kaj imaš, ali kaj je Hrvatska, Srbija, Bosna i sve druge države na Balkanu, znači 100 godina ispred Irske. Ovdje svaka selendra ima teren sa umetom travom. A u Hrvatskoj mnoga djeca treniraju u blatu teškim uvjetima, ali imaju prave trenere i treninge. Nekad igraju 6+1, nekad 7+1, nekad 5+1, nekad 8+1, stari moj. Logike, ono, ne znam. I on ovisi koliko ih ima, znaš, nadamo se boljem, ali ne u Irskoj. Evo ga i sad smo na terenu. Treniramo sami. Ajde stari, okini taj penal. Bravo majstore. Koju poziciju igraš? Lijevo krilo i napadač. Da. I to ti je dobro? Da. Si igra za U10 i za U9, sad stalno si u napadu, ha? Odmah te guraju u napad. Zakaj te guraju u napad? Dobar sam. Dobar si, a? Ima je sezona završila u 6. mjesecu i počinje opet u 9. mjesecu.